Mahavir Saini de chungkwa hi Mahanagar Muradabad Uttar Pradesh a khosa in fa mi chia hlir pathum anneya a upa pani te hian pasal nei to nge in an fanote ber ero in pol ko alzermeka chungko pa ber chu long mystery ni in an chungko ebil ber ani December ni somkum sang ni somni pakhata ni dang ang bukin an hathona lama akal le a in lama no ber sarda ile an fano ponami omthongin jing lamdar sombela sarda chu inbol turin bajo ma luta heti la hian afano ponami ero in chung secret khoive mekin nu ber sarda chuan bajo ma alu nuloka thabar ti sha taka out ho ma shatatlat mai ahan ngai thak chan chuan afanu out hom ningi na sheta a chutia out ho ma sha chuan sarda ipo hlauna in a khat ngala thomno rang taka in melin bajo ma changin atlan chok ngal thoya thoma sha na lam an hoi phenak chuan afanu chu mei na lo kang mekin aule che tor pa chuan afanu kang mek chu boy somin me chu ti mi tumina beita a an thoma thenam khoveng te boron dan khomin me chu engtin tin emo an chal mit ve maya punami ero atak samun sang chu mei kan na awanga hliam na tak twara ni ko shelawa omsuin district hospital lam an panpui ta ngal ani hospital an thlenpui no hian thil thlennan kimchang police station tir chaw an ni a reilaute nuwa mochola thana in charge Nauratan Gautam le police engamasa te chuan hospital chu rumthleng ve ngalin punami pa mundanga na thoka ompo afanu chanchin shatir ani atanga reilaute ya rumthleng ve boka ye chuan doctor tin theitup chua an enkol nowa punami po ron har chobe ta bokin police ten thil thlendan kimchang an sha du awangin an omna magistrate chu hospital lama an kauta a police te chuan magistrate threat poina in punami chu thil thlendan kimchang zotin punami chuan sivdatan khonwartuya lein a halni in a soita a sivdat hi punami te in kyang mai khosabe ni in annuwa an shazel danin sivdat hian arukin punami hi longai song thinia tarlan anibok thana in charge Nauratan Gautam chuan an thushat ang de chu thunei tu sanglama thlen ngal zela SSP Dinesh Chandra le ASP Dr Yaswir Singh Depo chu an thudon angin district hospital lam an wathling be pata hospital a thok doctor tele nurse ten theitok choin ponami chu an enkol zela ma se thatlam a in niam lam apan zel se chungte ani awang chuan district hospital lam chuan ponami chu damno in thajoka kalpui le mai turin thuron an pe a ti chuan doctor ti thuron angin refer le kha siam terin New Delhi a Safdarjung hospital lama kalpui turin rahmanna an siam le ta ani pa ber Mahavir Saini chuan afanu to sol chungchanga police a thuboi zeklut ngalin thuboya hian punamin ama haltonia asoi sivdat baka apa min tarlan ania police chuan sivdat omna chinsha tumin ma an zui ngala mangei tumin police te chu mun sang akalin sivdat chu an zong ta zela a omna omnia an sui ate kalin mangei tumin an beya ma se a omna chen an thei mai lo a omna om deunia an rin an kal zela ama anzon ti alama apa po zongin ani po anzong mulai theimi olowa heti lai hian hliam tuar Safdarjung hospital a an enkol mek ponami ero in damlam pan ain niamlam alopan be cheta zol lampan zelin theitop chua doctor tele nurse an enkol no po in eng a ang thelo December ni som pakhat kumsak ni somni pakhata anun na lutak chu cheldin rol lavin aboral tangingi ani atuka ponami thi thu chuan reilau te chungin veng chung afan chuak ngala athi dana thilfil hal om ngei nan sia a ma se he thi na kai noya hian mi 100 lel deu bik emo an nei chong lem lo police tamte po in he thil thleng awang hian tu ma man an nei chong lawa amai ro chu veng chung mi then khaten ponami boral dana thil diklo om ngeya an sha da wangin an thin arim hle thunga chu wangin boina lian zok a thlen lo nan thu nei tu lamten police engmusa da bilin dan le thupe khautaka ken ko ngal ania pathiani ti ani awang le damdo in lam thok tu te in deilo na awangin postmortem ati mai thelawa atok December ni som pani kumsang ni somni pakhat tho tania postmortem ti anita a hemini vek chhun chofa kun lai omvela ponami ruang chu Delhi atanga Muradabad a lakni in veng chung mi puilung oi lo po police ne in bia in rahmanna an siam ta a poilian thama thlen ma in mi puilam le police chu in beremin
Delhi Safdarjung Hospital atanga ponami ruang lak ani ni veka an William Zui tangal ani heti meklain police lamte po in poi khoi to chu man chhuak ngei tumin kil sang sang atangin chuina an kalpui renga atopa December ni so pani kumsang ni somni pakhata ponami voini takhan sivda ta chu an man tangi nge a khomi puite po poi khoi to man ani ta chu an lom hle a an thil rim na po are chhowe ta tiala sivda ta chu police station lama shwai ngal ni in SSP le DSP baka police station in charge Nauratan Gautam te chuan zona sang zo tin dop na hun an manghala poi khoi to sivda ta chuan atira an pona chu pha in a him theina tur ngai to ran chungin police thunei tu te zona chu achang zela dot le thu tak in police achang kwal ani ber darkar fe hun engemaw chen an zon ho chuan a tan mun a phet ve ta deu aniang ponami laka a che dan chu a phathei ta bik lo thil thlen dan police lamten hetiang hian an tar lang ta ani atira kan tar lan tak ang khan Mahavir Saini de chungkwa hi Uttar Pradesha Muradabad district chunga khopakhat line para khosa in fanu pathum ania afa uti pati in pasal nei to in ante ber ponami ero pol ko zirlai ania ale khazramai pe alama pan thuide athiama wangin puana thui fo thin an ina changa naite adorte po hong ve in aphak ang tok tokin akalpui ve a ti chuan an pe aluka mahila la te chungkwa khosa be bokin an fapa hi sivdat ni in ani hian electric department a thok thian pa ania a thian pa zara in hlona le na tho tur amu ve fowa an na tho reng cheka a thok thinin an ina changa naite om Mahavir Saini te ina electric we repairing na thokin an kal chena in chenam nai tak ani awangin na tho tur anei lo tongpui na kal fowa Mahavir fanute ber ponami chu amotir phata changin mil tha atin amit alangal chak mai amu photo chuan chaila vina ho sang ngai mi lo ni tin mai chuan ponami mu the dan tur angai to renga ponami ril ro ne tum ranin le nai theina tur rem chang asang reng boka ma se ponami chuan alo do zong lo mai chutianga sivda ta chata fo mai chu aning lu tok chuan anu hne na soi chuak tangi nge a anu chuan apanu thil soi chu pa ber shil in pa ber thin rim in sum zo lo chuan an cheno mai khosa mahila te chene ina vakal chilin afanu chungchanga an fapa sivda ta che dan le khosak dana alung ni lo thuwa bashilta a an ina lenglu to lo turin le afanu po bi to lo turin ashil ngal poka ma se sivda ta chu mani to ka tling in ti le lulul ve tak mi ani thung chutianga ponami pa in anina me ukal chila apa aron mu chu athin rim le a ponami chunga takpo athin rim na azwala thungrul dan kong zongin nupuya nei the dan kong angai to ta a vawna tin reng chak chhuakin nupuya ta na nei atum thot thlingin ashila ponami chuan a hlawin omngeina ashilo pasalata na anei lo chuan annun na thlinga a hlo om tur tho thlingin abo thin ani chutianga sivda tan afano ponami abo da phomei chu Mahavir chuan thati lovin mahila la hena pokalin afapache dan chu awasoi se le a ma se mahila la ero afapa sivda talama tangin ponami zok chu thiam lo changtir le dai mai amai ro chu ponami pa chuan in chen mai an awangin le veng khata khosa an awangin thinrima indi boilam chu adu holawa an chung kot ni indi thiam lo na athlen ai chuan ti in ngoi a chu sham thin chutianga boina ne ne ani chawtak zela chuan Mahavir chu a chenwal then khaten police kala complaint sia mai turin thuron an lo bi ve mek boka ma se afanu ponami ma khwa angai awangin le amol pho adula awangin complaint chu siamatum lem lo thung ponami pa Mahaviran ngoi a chu thina wangle borak thalo in her chu adula awanga ngoi a chu thin chu sivda ta chuan an chan a thata zoka ngayen ponami chu ahma aina sa in ati boy emoti mai turin azar boy de rang thowa chu mai chu do tok lavin ponami pa in anin po arap to lo tura ati te po chu ngai poi mo hnekin pistol kengin voi ni lai ponami chu an ina kalchelin alo vo to nge a voi tam tak in nei pui asomin avo ring boka he thil thlen ni ma che po hian sivda ta chu ponami te ina pistol kengin akala hemi tum po hian an pania in nei rem ti mai turin avo vo le a atuk December ni som kum sang ni som ni pakhat aron her chwaka sivda ta chuan ati chinda nang thobin ponami chung ti omli omlo thli thlai roring pa in ponami te chene ina kal le a hemi tum hian sivda ta hian pistol baka khonbar tui botol aking tel boka
heti la hian punami ero mun lo ti fai mekin ava thlen chuan punami mun phiata a kon niam lai tak chu thok le khata a khon bar tui ken chuan a leida thut mai ano ol pai phor ngalin a hal ngala chu vele atlan chile ngalta ani ti chuan police station sip data chu kil sang sang tanga zona an zo nuwa kota inlan tura ti ani angin hruai ania athil sol ti phutok shimna motorin jela dalu ani tangala ASP Dinesh Chandra an thuthar lakhom tu tinena asoidanen thil sol ti to sip data chu a phutok shimna motora jela dalu ani to a danin achunga ro rel dona tuma in andang theilawang ani ba ka hian he thina hian midang in nam noi ve anom ni omlo kan la thri zel don ani ti in apang zarta ani